Jcas. Rebound Mark. Foul. Seven. First personal foul. First team foul. Nervous si Baboy. Good for two. Seriano nomor 6. Mulai diskarte. Pasakal. Silino. Meron dos. Good. Ibang pamilya. Menendez. Iya. Mulai pembagian guys. Iya. Jcas. Menendez. Okay, mamaya ka sa akin. Score 7-0. Yes. Pero hindi ka masaluwang. Seriano. Ibang Menendez. Jcas. Seriano, hasta Menendez, Silino, Menendez, revive. Silino. Foul. Jcas. Stop. Silino out. Soriano. Ibang by Jcas. Nakuha ni Soriano. Nagmamadali si Soriano. Nakuha ni Perez. Nakuha ni Menendez. Ang bilas ng bola siguro. Lumia. Soriano. Bitin again. Perez, pass to Jcas. Tumera. Ibang by Soriano, number 6. Nagmamadali si Soriano. Ibang by Perez. Elias ng bukid. Bravo. Elias, bravo. Silino, to Bravo. Right. Foul, number 18, holding foul. First team below. Number 18, first personal foul. First team foul. Gloria. Number 18 naman, number 18. Number 18, second personal foul. Second team foul. Pinasok na din ang secret weapon ng sentro, Agila. Ito ang tampon. Naka-score na din. 0-1. Ay, dala nila dito. 2-0. Good for 2 by Gloria. Jcas. Kuha ni Mia. Jcas. Tumena lang press. Jcas. Atakin mo, atakin.
Soriano. 10 to shoot. 2 points by Soriano. Naman na po ang number 1 ace player. Best pass, Tumeran Tres. Lulul. Rebound by Silino. Nakuha ni Bravo. Pass to nakuha ni Mia. Nagpapadali si Mia. Lumea. Bravo. Bravo. Pass to Gloria. Last touch. Ay, kung sasabaw. Bravo. Silino. Jim. Nakuha ni Bisculas. Nakuha ni Mia. Nakuha ni Binsusa. Oh. Foul. Remaining time, 5 minutes. Exactly 5 minutes. 13 foul nila ba? 13 foul. Score 4-14. Melendez. Pass to Soriano. Soriano dumidiskarte. Drive. 2 points, 2 points by Soriano. Score 6-14. 14-6. Lamang ang Agila. Perez. Easy 2 points by Perez. Soriano. Nakuha ni Breeders. Melendez. Rebound by Best Brass. Nagpapadala si Best Brass. Nakuha ni Melendez. Melendez. To Silino. 2 points by Silino. Time remaining 3 minutes and 50 seconds. Vesperas, pass to Versosa. Begin. Nakuha ni Versosa. Oh my goodness. Nabitawan ni Versosa. Stop it. Stop it. Time remaining 3 minutes and 20 seconds. Silino. Go again. Foul. Time remaining 3 minutes and 20 seconds. 3 minutes and 20 seconds. Time remaining. Team folder ah. Team folder. Warning for penalty. Second press na lang boss. Commercial break man, likas papaya. Pinasok na po ang second weapon ng Vesperas. Tumera ng Tres. Bigin. Rebound by Soriano. Nagmamadal si Soriano. Time remaining. Exactly 3 minutes. Magandang bakbakal to. Malakas.
number 6. Team foul. Second team foul. Nakuha ng disgrace. Dalawa. Bihira. Tumira lang. Kumete. Din. Nakuha ng disgrace. Time to shoot. 2 points para Bihira. Time remaining 2 minutes and 20 seconds. Suriano. Tumira 3. 3 points para Suriano. Silino. Time remaining 2 minutes and 7 seconds. 2 minutes and 7 seconds. Jit Mabin. Antikin. Antikin ang tira ng Jit Mabin. 2 minutes. Go. 18-21. 18 close. Suriano. Tumira 3. Malong. Disperas. Pinapantay ni Bravo. First glass. Tulia. Disperas. Ten to shoot. Ha. 1:28. Time remaining 1 minute and 28 seconds. Bigay foul to naman. Number 2. Number 1. First personal foul. Third team foul. Tumira 3. Green. Sobra. More than 10 seconds to shoot. Best pass, tumira 3. Green. Bawang Masilino. Suriano. Easy to fight by Suriano. Score 18-14. Lamang pa rin ang Agila. Exactly 1 minute. Time remaining 1 minute second. Ang 1 minute chicken. Yeah, black. 10 seconds to shoot. 52 seconds. Last 52 seconds. 5 to shoot. 5 seconds to shoot. Suriano. 40 seconds. 40 seconds. 30 seconds. Last 29 seconds. Last 29 seconds. Seconds. 10 seconds to shoot. 5 to shoot. 4 to shoot. 4 to shoot. Last 4 shoot. 4 seconds to shoot. 4 seconds to shoot. 11 seconds. Last 11 seconds. 4 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Score 18-16. Lamang pa rin ang Agila na dalawa.
the ballgame. Desperas to Perez. Perez, revive. Walang bola. Nakuha niya pa rin. Bravo! Begin. Malakas. Wala Perez. Nakuha na si Perez. Wow! Oh, sorry. Number. First personal foul, number 11, first team foul. Magkano ang foul? 11 ganito. Sige ako na. Sobrang ang big man ng Bisculas. Bidders. Rivera. Nakuha ni Cirilo. 10 seconds to shoot. Second personal foul by number 6. Perez. Perez. Pass to Bravo. Nabitawan ang bola. In 5. Rivera. Tinatawid ang bola. Rivera. Rivera diskarte. Pass to Rivera. Third personal foul by number 18. Volume. Rivera. Kakampi sa tabak. Ang kita na 9160. Nasuha na kami. Ya, de rumah aku. Kasi magulo yan, magulo. Sige na, tuloy na. Yan, yan. Tuloy na rin. Time out! Anong technical? Time out! Sabret. Ideng, takin mo Ideng. Takin. Ideng, takin. Rivera, takin mo. Ideng niya, buwakan! Ideng niya buhakan, ideng niya bangkin. Mga Bisculas, nagpapadali si Bisculas. Ay, nakuha ni Makoy. Ay, hindi ba? Hindi na kayo po. Yung brass. Ikaw na Ideng. Wow. What's power? Esperas. Kaya po, push na. Kaya din foul. Second team foul. First personal foul, Esperas. Second team foul. Ideng. Traveling. Favorite moves, pero traveling. Ay, double pala, double. Sabret.
Vesperas. Perez. Foul. By Torio. Sobre. Sobre. Yandas. Isilino. Bea. Score 19-18 sa nalampuan naman ng Agila. Perez, sumarang grass. Out. Juan Suriano, nagmamadali. Black ball. Time remaining 6 minutes and 15 seconds. Silino. Juan Silino again. 2 points by Silino. Lamang na po ang Breeders ng isa. Score 19-20. Perez. Kaya sa kayo, Desgras, sumerang grass. Between Soper. Soper. Score 20-19. Lamang ang isang decade. Doria, sumerang grass. Team. Iba Maria. Sakli, 5 minutes. 5 minutes. Nine seconds to shoot. 9 seconds to shoot. Last 9 seconds to shoot. Silino. 5 seconds to shoot. 2 points by Silino. 5 minutes. Time remaining 4 minutes and 50 seconds. 3 points by Perez. Yandas. Isilino. Oh, now we count on Isilino. Time remaining 4 minutes and 39 seconds. Sabre. Next pass ka mamata. Pilasa na po ang second weapon. Brothers, Elias. Vesperas, Suriano dos. Rebound by Silino. Suriano, nagmamadala. Suriano. Mas. Nakuha ni Pillars. Oh my God. Nabitawan niya. Ian. Tumenge. 2 points by Ian. Menendez. Nagmamadali si Menendez. Tumeko. Suriano. 2 points by Suriano. 10 minutes. 3 minutes and 50 seconds. Perez. Ria. Bill. Perez. 10 seconds to shoot. 2 points by Sam. Vesperas. Time remaining 3 minutes and 27 seconds. Warning, warning. Warning for penalty. Warning for penalty. 3 minutes and 27 seconds. Nagulahan ni Brothers ang Agila. Good play by Doria. Score, 20. Elia.
Nakuha ni Mia. Free throws by Mia. Time out! Breeders, time out, Breeders. Score 30-20. 2 minutes, 44 seconds. 2 minutes. Time remaining 2 minutes and 44 seconds. Time remaining 2 minutes and 44 seconds. Score 30-20. Lamang ang national dalawa. Apag-asawa? Melendez. Tinatawid ang bola ni Melendez. Pinasa kay Soriano. Umubos din si Soriano. Melendez, tumilang tras. King. Kuha ni Bisdras. Bisdras, nagpapatan si Bisdras. Nakuha ni Melendez. Iba na ang malaki. Score all 30. Time remaining 2 minutes and 10 seconds. Time remaining 2 minutes and 3 seconds. Mejia. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Another violation by Lopez. Time remaining 1 minute and 50 seconds. Brothers, Elias. Casunoria. Soriano. 10 to shoot. Soriano, tumayan 3. Bitin, Elianta, nakuha ni Bestras. Bestras, to Bestras. 2 points by Bestras. Delivery. Time remaining. Time remaining 1 minute and 16 seconds. Time remaining 1 minute and 16 seconds. Anspo mo tayo, anspo. Labas po kayong lahat. First personal foul by Mejia. Timple ka. Jabasin. Timple ka. Jabasin. All 32. Time remaining 1 minute and 16 seconds. Elias! Tinatawag si Elias! Bigay mo kay Elias! Soriano! Time to shoot! Soriano! Nakuha ni Elias! 5 seconds to shoot! 2 minutes. 50 seconds. Last 50 seconds.
30 seconds. Last 10 seconds. Penalty. Last 10 seconds. Last 10 seconds. Score 36-34. Lamang na po ang Breeders ng dalawa. Ay, Jcas ba? Ay, Jcas na. Bidos ang bidos. Last 10 seconds. Last 5 seconds. Score 37-34. Lamang ang Jcas na tatlo. Swerte Elias, Swerte Elias. Melendez. Paso Elias. Elias. Silino. Silino by Silino. Nakuha Silino. Nakakabadal si Silino. Traveling violation. Besteras, sinagod yan ni Elias. No good. Baba Elias. Paso Suriano. Go Elias. Paso Suriano again. 2 points. Peras. Besteras. Mendres. No good. Juan Perez. 2 points for Perez. Referee time out. Referee time out. Batong pa kasi ako namin yung... Melendez. To Elias. Nakuha. Alanganin. Sabi ni Elias. Alanganin. Besteras. Bakla! Ayaw! Pangasinan. Nakuha ni Elias. Elias. Perez. Elia. Nagkatawan ni Sabon.
Marcelino. Marcelino. Nakuha ni Versosa. Perez. Tumihia. Mia, nagbabata si Mia. Bumagka, giba. Lugod. Bumagka Versosa. Mia. Nakuha ni Melendez. Marcelino. 2 points by Dora. Desperas. Mia. Desperas. 10 seconds to shoot. Mia. Last 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. 6 lap in. Time remaining 6 minutes and 13 seconds. Versosa. 5 seconds to shoot. Marcelino. Ito na ang malaki. So, easy 4 points by Doria. Desperas. Perez. Dumidiscarte si Perez. 2 points by Perez. Marcelino. 5-10. Time remaining exactly 5 minutes. Blue ball, blue ball, blue ball. Zip ball, zip ball, zip ball. 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Melendez. Trouble in violation. 53 seconds. Time remaining 4 minutes and 53 seconds. Ano quarter na kayo? Perez. Dumidiscarte si Perez. Tumira ang tres. No good. Rebound by 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Easy 4 points by Gaston. Ubi.
28. 10 to shoot. 10 seconds to shoot. Rebound by Cirino. Big rebound by Cirino. Ramon Diaz. Pesperas. Ramon Cirino. Rivera. Lugo. Cirino. 2 points by Cirino. Perez. Pesperas. Begin. 3 minutes. Time remaining 3 minutes and 27 seconds. 3 minutes and 27 seconds. Time out. Agila. Melendez. Melendez. Nasa kay Soriano. 10 seconds to shoot. 2 points by Soriano. 3 minutes. Ako na Pesperas. Kumain 3. Deal. Ako na Cirino. Soriano. Agila wall. 2:45. Time remaining 2 minutes and 45 seconds. Perez. Perez. 10 to shoot. 10 seconds to shoot. Pesperas. Pesperas. So, 49-46 lamang tatlo ang Jcas. Pesperas. Pesperas. Bagay Cirino, kaya sa kay Soriano. Perez. Nagmamatay si Perez. Right step. Stop that. Time remaining 1 minute and 42 seconds. Time remaining 1 minute and 42 seconds. Stop that. Melendez. Good, you go right to the point. Perez. Time remaining 1 minute and 22 seconds. Bravo, Takin. Bravo, Takin. Ayun naman sa Cirino, Takin. Cirino. Torio. Expensive foul. Time remaining 1 minute and 16 seconds. second personal boss, number 7. Number 7, second personal foul. Soriano, to be discounted. 10 to shoot. 10 seconds to shoot. 1 minute. Foul. 59 seconds. Third personal foul by number 15. Tingnan yung team foul daw. Second team foul. 10 seconds to shoot. 2 points.
30 seconds. Last 23 seconds. Last 23 seconds. Number 6, Soriano, third personal foul. Tatlo na po ang foul ni Soriano, number 6. Last 19 seconds. Last 19 seconds. Last 13 seconds. Last 13 seconds. Last 13 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Score 53-46. Lamang ng Jcas. Jade, nabawi na Jade. Jade, nabawi na. Unshoot, Jade. Unshoot. Soriano. Dos. 2 points by Soriano. Ten seconds to shoot. Last 6 seconds. Shot clock, 6 seconds. Shot clock, 6 seconds. 6 seconds. 5 seconds. New balls by Best Last. Soriano and Business. Landas. Trouble. Bola ng Agila. Bola ng Agila. Perez. Bukan Soriano. Din. Agila. Business. Penalty may sata na Elias. Elias ng bukig. Uy, pasok nyo na, no? Vesperas. Vesperas. Vesperas, tumingin tres. Good. Kau Soriano, sumaksak. Speed the
minutes and 56 seconds. Pisteras. Malaksak. Nasa kay Besters. Brothers to brothers. Din. Nakuha ni. Mihia. Maga. Baybay. Imorim Elias. Nakuha ni Pisteras. Perez. Dress. Sabrina. Time remaining 7 minutes and 19 seconds. 7 minutes and 19 seconds. Rivera, Siciliano. Elias, Andres. Katog, Saho. Foul, Doria. Second personal foul by number 1, Doria. Mihia to Pisteras. To Mihia, to Andres. Score 57-52. 5 ang Jcas. Elias. Paso Silino. Din. Time remaining 6 minutes and 16 seconds. 6 minutes and 16 seconds. Bravo, Elias. Bravo, malaksak. Wow, malaksak. Desperas. Din. Ikaw ni Bravo. Pow. Sofret. Malas di Puro ngayon, malas di Puro. Napuyat. Doria. Dadalang bola. Tutubera. Sayawan sa pub, kamu nakasayawan sa pub. Sayawan. Kakartoy pub, kelabihan. Soriano. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Easy 2 points again by Soriano. Nahanapan pa ng botas. Ten seconds to shoot. Soriano to Doria. To shoot. 10 seconds to shoot. Foul. Time remaining. Time remaining 4 minutes and 55 seconds. Time remaining 4 minutes and 55 seconds. Magbitiran ka lang ito. Nakuha Julia, foul. Perez, foul. I think hindi man. Second personal, number 23. Second personal foul by Mihia. Lakas. Hindi siya pwede po. Lo senyor.
2 points by Agila. Timeout, Agila. Kaya lamang. 28. Time remaining 4 minutes and 28 seconds. 4 minutes and 28 seconds. Score 62-52. 10 ang kalamangan ng Jcas. Perez. Nunggu, dibawa by Silino. Rivera. Rivera, 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Trouble violation. 10 remaining, 2 minutes and 53 seconds. 3 minutes and 53 seconds. Mejia. 2 points by Mejia. 3 minutes and 40 seconds. Time to shoot. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. So, out, in. Time remaining 3 minutes and 20 seconds. 3 minutes and 20 seconds. Best guess. Time to shoot. 10 seconds to shoot. 2 points by Best Brass. 3 minutes. Time remaining exactly 3 minutes. 56. Time to shoot. 10 seconds to shoot. 5 to shoot. 5 seconds to shoot. Best Brass. Perez, nagbabalik si Perez. Lagot, ikaw by Best Brass. 10 seconds to shoot. Doria. Ako ni Doria. Foul. Time remaining. Time remaining 2 minutes and 21 seconds. Third personal foul by number 17. 2 minutes and 21 seconds. 2 minutes and 21 seconds. Di ba nandiyan mo liliman? Jcas ball, Jcas ball, Jcas ball, Jcas ball. Last 2 minutes. Last 2 minutes. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Time remaining.
minute, 48 seconds. Best pass, best pass. Tumaya atras. Very good. One minute and 37 seconds. 1 minute and 37 seconds. Baybay Doria. And one. Let's Veras. Tumaya Tres. Very good. Baybay Doria. Last 1 minute. Perez, begin. 10 seconds to shoot. Timeout, Jcas. Last 50 seconds. Time remaining. Last 50 seconds. Go. 65. 56. Shout out kay Yeye TV. Ang live nyo ngayon, mapapanood nyo kay Yeye TV. Search nyo lang yun. YouTube niya. Yeye TV. Last 49 seconds. Last 49 seconds. Two balls going to Lopez. Thirty seconds. Last 30 seconds. Two balls. Last 20 seconds. Penalty. Penalty. Number 21, no? Best player of the game, Elias. Ang best player of the game, Elias Drobo. 37 points.